Dobrodošli u vašu svakodnevnu dozu putovanja, dobrodošli u prvo prolećno izdanje emisije Turizam na dlanu. Interesovanje za prolećno putovanja povećano, iako su cene malo jače nego ranije. Sve više ljudi želi da ide na kraće odmore. Najtraženiji evropski gradovi koji se tradicionalno posećuju u ovo doba godine. Veštački sneg u Kolašinu zabeleće se možda već naredne sezone. Izgradnja vodovoda i sistema osnežavanja za ski centar u Kolašinu mogla bi da počne za 10 dana. Nedostatak radnika primetan u svim sektorima, a turistički posebno pogođen. U Hrvatskoj sve više stranih radnika, najviše iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Nepala. Iako su propraćeni velikim brojem kontroverzi i pitanjima koje postavlja javnost, kruzeri kao i gosti koji dolaze sa njima izuzetno su važni za Kotor, istakao direktor turističke organizacije ovog grada. Prolećna putovanja ove godine su za 20% prodavanija nego 2023. Turističke agencije su posle ovogodišnjeg sajma turizma za sezonu ponudile nove destinacije kojima na ruku ide i lepo vreme. U Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija JUTA kažu za politiku da je interesovanje za prolećna putovanja povećano, iako su cene malo više nego ranije. Sve više ljudi želi da ide na kraće odmore, veliko je interesovanje za evropske gradove gde se ide tradicionalno u ovo doba godine, za severnu Italiju, ali i za gradove u bivšim jugoslovenskim republikama, gde po vrlo pristupačnim cenama mogu da se nađu zanimljivi aranžmani. U pojedinim agencijama su ove godine u ponudu uvrstili Transilvaniju i Bukurešt autobusom i avionom, jer putnici traže nove destinacije. Od noviteta priprema se i putovanje deltom Dunava, takozvana Skenderbegova tura. Tradicionalno od prolećnih putovanja najveće interesovanje je za Istanbul, ali izdvaja se i 7-dnevno krstarenje kruzerom koji polazi iz Atine ili Soluna, a cena mu je 399 evra za pun pansion. Trenutno su vrlo popularna putovanja autobusom za Beč, Budimpeštu, Prag i Temišvar, koje mogu da se nađu i do 100 evra za trodnevne aranžmane. U Kolašinu bi za 10 dana trebalo da počne izgradnja vodovoda za skijališta, a odmah zatim i sistem za veštački sneg. Projektom je predviđeno da se voda uzme sa reke Ljevaje i uzvodno vodi do skijališta. Zbog takvog rešenja negodovali su meštani rijeke Mušovića koji su zahtevali da se projekat stopira dok se detaljno ne ispitaju vodni potencijali i Bjelasice, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Međutim, čelnici opštine saglasili su se da vremena za čekanje nema. Propala sezona bez jednog skijaškog dana je alarm koji se ne sme zanemariti. Direktor ski centra Kolašin 1600 Bojan Medenica kazao je da moraju što pre krenuti u drugu fazu projekta. Prva je vodosnabdevanje, a drugo osnežavanje staza, naveo je Medenica. Rezultati zimske sezone su poražavajući, dok su turističke organizacije u decembru i januaru zabeležili blagi rast, februar i prva polovina marta su veoma loši. Ako sve bude išlo po planu, već naredne zime skijališta bi mogla da rade, iako ne bude prirodnog snega. Rok za završetak radova je 200 dana. Zbog nedostatka radne snage na tržištu, u Hrvatskoj je iz dana u dan sve veći broj stranih radnika, dok su u prošloj godini bili najbrojniji oni iz Bosne i Hercegovine i Srbije, od početka ove godine su to radnici iz Nepala. Najviše dozvola za boravak i rad izdato je u građevinskoj industriji, a zatim u turizmu i ugostiteljstvu. Radnici u Zadar, na primjer, stižu uglavnom s područja bivše države. U turizmu i ove godine neće biti sasvim jednostavno popuniti sva radna mesta kako bi sve funkcionisalo u ovoj delatnosti. Nemanja iz Sombora radi u šibenskom hotelu već 2 godine. Dobri su uslovi i zato sam toliko dugo i ostao ovde, rekao je Nemanja za Sea-Biz. Pre svega zbog plate koja je duplo veća, dodaje on. Dok bosansko-hercegovački radnici odlaze na rad u Nemačku, Hrvatsku, Sloveniju i druge zemlje, manjak radne snage na tržištu Bosne i Hercegovine primoruje poslodavce na druge načine pronalaska radnika i uvoz radne snage. Zemlje iz kojih najčešće dolaze radnici su Turska, Bangladeš, Indija i Filipini.
U Bosni i Hercegovini turizam je relativno mlada grana privrede. Pored reka i jezera, planina i banja, određeni turistički potencijal imaju i gradovi bogate istorije. Sarajevo kao administrativni centar prednjači u kulturno-istorijskom turizmu, ali i još neki aspekti srednjovekovne prošlosti Bosne i Hercegovine čekaju turističku promociju. Tako je i segment priče srednjovekovnih tvrđava nedovoljno ispričan, navodi Al Jazeera. Nekadašnji turisti, uglavnom radnici samoupravnog grada, odmarali su na nekoj plaži. Danas dominira potreba fizičkog umora zbog psihičkog odmora. Menjaju se poslovi, pa samim tim i oblik odmora potencijalnih turista. Srednjovekovni gradovi u tom aspektu dolaze do izražaja. Tu treba izdvojiti Kastel u Banja Luci, gde se održavaju koncerti i festivali, te joj je tu najveći turistički značaj. Zanimljiva je i tvrđava Blagaj kod Mostara. U severnom delu Bosne i Hercegovine je čuvena Gradina, pored Doboja, izgrađena krajem 13. veka. Tešanj ima svoju tvrđavu, slična kula i kod Srebrenika, ali je svakako najpoznatija Bela kula u Gradačcu, koja je najviše iskorišćena. Među poznatim su i tvrđave u Travniku i Jajcu, gradovima koji su činili jezgro srednjovekovne bosanske kulture. Kruzing turizam je veoma bitan za grad Kotor. Zato je od velikog značaja odlična saradnja koju imaju luka i turistička organizacija ovog grada. Iako su propraćeni velikim brojem kontroverzi i pitanjima koje postavlja javnost, kruzeri kao i gosti koji dolaze sa njima izuzetno su važni, istakao je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Kao i prethodnih godina i ova će biti obilježena velikim brojem uplovljavanja, dakle velikim brojem kruzera i gostiju koji dolaze njihovim posredstvom. Ono što je važno i interesantno u odnosu na prethodnu godinu, kruzing industrija se u potpunosti oporavila, rade punim kapacitetima, tako da za razliku od onog post-covid godine kad su bile određene restrikcije po pitanju broja putnika na samim brodovima, prošle godine već je krenuo oporavak, međutim ove godine će oni biti u punim kapacitetima, tako da očekujemo veliki broj gostiju koji će doći na ovaj način i posjetiti naš grad. Posredstvom kruzera uglavnom dolaze gosti iz Evropske unije, Sjedinjenih država, ali i iz južnoameričkih država. Ono što ohrabruje su najave da ćemo zaista u narednih nekoliko godina imati riješena pitanja lokaliteta na kojima su predviđeni veliki hoteli, tako da vjerujem da će Kotor u narednih 5 godina imati 3 hotela visoke kategorije. Radi se o hotelima od 5 zvjezdica na prostoru bivšeg fjorda, na prostoru bivšeg Urca i hotel koji je zaista pri kraju i čije se otvaranje očekuje u maju sljedeće godine, to je bivša Teuta u Risnu. Dakle, to su hoteli koji će poslovati pod poznatim brendovima. Direktor turističke organizacije najavio je prolećni festival koji će po uzoru na Kotorov Interfest biti organizovan u periodu od aprila do početka juna. Biće to odličan uvod u centralni deo ovogodišnje turističke priče, letnju sezonu. U drugom delu emisije očekuju nas ove teme. Makedonija, zemlja prelepih nacionalnih parkova, bogata je i mestima kulturnog nasleđa. Pored Skoplja, tu su i manastiri i crkve, ukusna vina, stari bazari, ali i lepote Ohrida i njegovog jezera. Bijelo dugme na Arsenal Festu u Kragujevcu drugog dana u petak 28. juna nastupit će u rock postavi povodom 50 godina od debi albuma Kad bi bio bijelo dugme. Makedonija se potencijalnim gostima nudi kao zemlja sa prelepim nacionalnim parkovima i mestima bogatog kulturnog nasleđa. Posjetite prestonicu, divite se upečatljivim manastirima i crkvama, pijte ukusna vina, prošetajte starim bazarima, uživajte u lepotama Ohrida i Ohridskog jezera pod zaštitom UNESCO, navodi Bloomberg Adria. Autentično 8-dnevno putovanje kroz Makedoniju, koje nudi jedan od vodećih turoperatera u Adria regionu, počinje i završava se u Skoplju. Prvi dan je rezervisan za kanjon Matka,
Planiran je zatim obilazak Vrela, jedne od najdubljih podvodnih pećina, a putovanje se nastavlja ka Velesu. U centralnom delu grada je Sahat kula izgrađena u prvoj polovini 18. veka. Bitolj je sledeći na listi. Obilazak se nastavlja posetom manastirskom kompleksu Sveti Naum, pa do Ohrida sa pauzom na Prespanskom jezeru. Izlet se završava šetnjom, metropolom sa obe strane reke Vardar. Najvažnija znamenitost je kameni most, simbol grada koji povezuje glavni trg i staru Skopsku čaršiju. Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu posećuje sve veći broj turista. Potencijali sve tri države su veliki, a mnogi i nedovoljno iskorišćeni. Kulturne, gastronomske i istorijske ture prilika su za još veće privlačenje stranih turista kojima je važno ponuditi autentično iskustvo. Svakako ne treba zanemariti ni domaće turiste, na osnovu potrebe važno je odrediti prioritete. Sve više ekološki osvećenih turista kao i onih koji cene pametne tehnologije. Zbog toga je osim atraktivne ponude važno imati i inovativni koncept koji odgovara savremenom turisti. Sve ovo analizira se u novom izdanju tematskog biltena Turizam i ugostiteljstvo u susret novim trendovima, koji je od 14. marta pokrenut na portalu e-Kapija. Tu se možete informisati o tome šta vas sve očekuje u Vrnjačkoj banji i baru, ali i o ukusima Hercegovine, kao i o ponudi vodećih termalnih spa rezorta u jugoistočnoj Evropi, ali i mnogobrojnih hotela. Vidjet ćete inovacije koje menjaju industriju i dobiti odgovor na pitanje šta se očekuje u turizmu ove godine. Gužva u velikim gradovima sve više opredeljuje turiste da odmor provedu u seoskom ambijentu. Ovaj potencijal za razvoj seoskog turizma prepoznala je i Vesna Radovanović iz Ždrela kod Petrovca na Mlavi, gde je svoje ideje pretvorila u delo. Kako bi započela nešto svoje i izrazila svoju kreativnost, Vesna Radovanović iz sela Ždrelo u blizini Petrovca na Mlavi posle studija vratila se u rodni kraj gde je na sebi svojstven način napravila apartmane koji nude autentičan doživljaj ovog podneblja. Ono što te najviše natera da nađeš nešto što će sutra ti donosi novac. Mogu slobodno da kažem da sa ovim je lagodno, živim u Srbiji. Mislim, nadam se ako povećam kapacitet da će to da bude još bolje što imam u planu. Videla sam da im je doživljaj drugačiji kad su smešteni da ima 15-16 soba, iako je privatan, drugačije je kod mene. Se svi upoznaju, svi se druže, to je već neka druga atmosfera i druže se sa mnom. Zelenilo, mir, pogled na Homeljske planine i blizina termalne banjske vode razlog su velikog broja turista koji se opredeljuju da svoje slobodno vreme provode ovde. Beograd je 90% ljudi koji dolazi ovde. Mislim, iz cijele Srbije, ali to je u odnosu na ljude iz Beograda mali broj. I drugačije, dosta je mirnije nego u inače smještajima ovog tipa. Kako bi svoju zamisao verno prenijela, Vesna je na svaki komad nameštaja i detalj sama izabrala, pokušavši da na taj način stvori sliku modernog, ali u suštini etno ambijenta. Mislim da sam bukvalno svaku stvar ovde koja je kupljena sam ja lično kupila, nema, niko ništa nije uticao na to. I za sad sam zadovoljna kakva je reakcija ljudi na smeštaj. Malo sam odskočila od standarda nekog koji inače rade ljudi privatno smeštaju, pa sad vidim da je to pokazalo se kao dobro. Znači svi su bili u principu za taj etno stil, ja sam nešto htjela da to bude malo drugačije, to bude kombinacija iz drveta, da utopli se i da bude nešto moderno. Kako se broj turista iz godine u godinu povećava, tako se i smeštani kapaciteti proširuju. Bijelo dugme, po mnogima najveći i najznačajniji bend na prostoru bivše Jugoslavije, stiže u Kragujevac na Arsenal Fest, koji će trajati od 27. do 29. juna i to u rock'n'roll postavi. Grupa koja se odavno upisala u istoriju muzike zasviraće na glavnoj bini Kneževog Arsenala druge festivalske večeri u petak 28. juna u sklopu obeležavanja 50 godina od objavljivanja prvog albuma Kad bi bio bijelo dugme 1974. godine. Vođa benda Goran Bregović odlučio je da se vrate rokerskim aranžmanima i onim verzijama pesama koje su ih i učinile mega popularnim.
Sastav koji je predstavljao ne samo muzički, već i društveno-politički i socijalni fenomen na prostoru SFRJ, postojao je aktivno od 1973. do 1989. godine, a posljednji put su u formi rock benda nastupili 2005. na 3 velika koncerta u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, kada su se pojavila i sva 3 pevača koja su obeležila razne periode grupe Bebek, Tifa i Alen. Sve u svemu, publika će te večer ispred main stage-a uživati u hitovima kao što su Ne spavaj mala moja, Selma, Bosanac, Sanjao sam noćas da te nemam, Na zadnjem sedištu moga auta, Pristao sam bit ću sve što hoće i mnogih drugih. Ostanite sa nama jer ćemo vam na kraju emisije doneti sve detalje u meteo izveštaju. U Srbiji danas pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. Pretežno sunčano i u Crnoj Gori, a najviša dnevna od 5 do 16. U Severnoj Makedoniji sunčano uz pojavu minimalne oblačnosti, maksimalne temperature između 9 i 16 stepeni. U Bosni i Hercegovini sunčano vreme uz najviše dnevne temperature od 9 do 18 stepeni Celzijusa. Sunčano i vedro u Hrvatskoj, najviše dnevne uglavnom između 13 i 18. Sutra u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Slično vreme i u Bosni i Hercegovini, a tokom noći na oblačenje. U četvrtak u Hrvatskoj uglavnom sunčano. Hvala vam na pažnji. Vidimo se sa svežim turističkim pričama u narednoj epizodi. Prijatno i svako dobro!